e whaataro whātu i le pa ia mal mamalo le nea fiafi mo mono whaataro whātu i lau lau whionga taito ia whape fo i le whionga i le tausala o le fiafi whionga ia to foi pū ia malo lava le soifua malo le lange ma ia e mo mono whaataro whai pa ia si o tātou tunu o whea lava se tafa o le lalolangi nei po o se vaenga fo o upenga ta whailangi o loo maua mai ai ale nei pol kalame o ta Faasoa mo lo Soifua Manuia ia malo lava le whaatotoa pa ia i tupu matamari whale upolu o tofia o saoao tamaitai i whapefo i malosi o le malosi o nu ia mātou te whaatalo whātu i le suafa manu malo i Jesu whaatalo whātu fo i pa ia i le au whaingalu inga tofi o tono so se e kālesia so se tovine o loo tō tuli le au maripo ia wālava ia le ia wālava ia tāru sanga moria ia mōsi o tātou o tunu i whapefoi ia tama whanau ia o loo ai tau malele ia mai lātou o loo ngārurua i lea pito, ma lea pito le nei na rolangi. Whaatalo whaatu foi pa ia o le tamā, matina mātutua, o lo ngase tonu ainga, tongu no wharmai, la tō foi o lo i tonu maota o tangata mātutua, ia o le mātuta talo, ia anga le leile atua, ma foa i le malosi, wa i le tino malosi ia lang maluina i le alofa maleanga le leo le tua ia ta lofa lava ia o le neia fiafi ia e fai foi ma fai si suinga o ona o le matanga luenga nei ia e to tele lava e ke le lava ia vaenga ese o le matanga luenga nei mo la ko foi ngā luenga ia marta ua foi o ngā luenga o loo ngā lue ai ia au tama whanau. Le nei la fiafi ia o loo mawhaatasi nei ma le sunga ia po le awhionga ia tulili kaisara ia o ia foi o sitamaitai sinia o loo ngā lue tonu o mtanga lunga nei i le vaenga i taua o le call center. Ia maloli soifua tulili. Ia malo foi. Ia. Soifua i lo tofa seuman. Ia si wha tu lima ia le. Ia. Ia si ako ngu o lo whaafonga mai. Ia, whaatalo whaatu, maufolo whaatu, i le paia o Samoa o lo o whaafonga mai, i le nei tu lao le awhiafi. Ia, malo le soifua maua, malo le langi mama. Malo. Ia, o au, o tu lili kaisala, o Siotina, o Paulina ma alo kaisala, e sau mai le awhioanga lea o Vaiusu, o Siotama, o Apulu ma moi kaisala, e sau mai whale asiu i upolu foi, ma nuku whetau i tuvalu. Oh. Yeah, so, yeah, o tina tamai introduction na, o mato, o nita ngata. O au foi o se sa o whanau ni New Zealand o sa o aonga i koalisi mawalunga lea o James Cook High School i Manuia ma o lea o nofo lava i nei Manuia i Auckilani nei ia i le teimi nei o ngalue i le vaenga lea o le call center for South Seas Healthcare. I'm one of the team leads there. O le nei au nanga e whea ngai ai ma le tali ina o telefoni, po o le tali ina o wala au mai o tātou tangata. O ngalue nei, po se o se tai au foi, o le nei vaenga le call center. Malo, whafkai la wa tuliri.
E whailanga e whatu waru. I feel lolo asi o patu waru. Ai se mo se si kemi whamawale. Ia, malo, whawhitai. Ia, ole whionga ia tulili kaisara. O se alo e whaasino i alo o whawhasuanga. Po le whionga ia tofa, i le whionga o whare asiu. I le whiol pa ia o a inga e lua malo o whawhasuanga. Ia alaraka i wharekolu ma le whaifale. Ia o sion ki ngā, ia e mai le a whioanga o mai usu pe o ngā ko whaafonga i le sualo ma le koa ma le whalewhioli. Alaraka i urungia ma le ainga sa urungia i opa ia masaa ngā o le a whionga ia langi. Ia o lo sapi e ngei i sio kako wa kungu ia mangiu sila ngei. Ma lo lava whawhikai. Ia mor sila fia e malu kako wa kungu. O le vaenga tonu nei e tau o le call center po le nofoanga tutu tonu o whetaula inga o telefoni wala au mai. O se vaenga e foulea i kongo le sausi se afkea mai e a foi. O te whawhitai e foi. Ona o le amana ia foi o nei foi tua i ngā ngaruenga. Mo le sila fia e le tatu o tunu. Tasi le nei tua i ngā ngaruenga o lo aveanga i ai nisi whaasea o le tatu o tunu. O le vaenga ia o lo lato tarina telefoni. I to tonu so se mtanga luenga lava o whale mai o mtanga luenga le malo o business. Ia e ave lava le avoi. La to whaasea. Ia pe a o le teimi ua langona. Ua le whetaui ma le meo o lo mo mia e le tangata o lo wala au. Ia marfe au o lo tau mori mori. Ai maanaia la le fiafile nei. O le ua wala ulia ia le whionga ia langi. E na te whamatalaina ma awili ili. Le tā uo le ngā ruenga ua whaataleni ina ai e le atua. Ia ma whaaupenga ina ai le ngangapa ia. Lona ia foi tangata ma ilato umalo ngā ruei. Ia foi tua ngā ruenga o le tali telefoni. I vaenga tā o le call center. Ia, lau whionga langi. O ai i la tau loa ngā waa mō tangata wala au atu mō se fisosoani. Ia, mō le whaafesili. Ia, mō tangata ia wala au atu mō le fisosoani o loo taliina telefoni o taliina o wala au e le mātou team nei o le team o le Pacifica Call Center. O le Pacifica Call Center o tama ma whanau o le Pacifica o lea o lo o mātou ngalulue e tama whai ia ngalulue whaatasi ma so tau au foi ma nai tātou tangata o lo o mo o mia le fisosoani te mine. Ma lo whawhitai. Morsi te fia o le awhionga ia langi po tuliri. O ia o le team lead o le vaenga le al call center le South Sea se afkea. Wha mole a lau whionga langi. E ma whai ona e wha malama lama. Mole si le fia le atunu. O ai olo o tō ngā rurue wha tasi mo le talino telefoni. Ma se fisosoani. Mo se fisosoani nei o tātou tangata i temi e wala au mai e. Tai, mole sila fia le tātou atunu. O tātou o South Seas Healthcare Trust. This is the first call center that is based around Pacific people. So o se call center mua lava lea i New Zealand o lo ngalulue iai na o tama whānau o le Pacifica mai e amata mai lava i le pule. So the manager through e whaasolo mai lalo i team leads se yo o lava i le wellbeing advisor care agents o tama whanau uma nei o le Pacifica. Ia lona winga o tama whanau nei po o lea o lo o matunga lue whaatasi ma tama whanau mai le ngatai Samoa o Tonga o Kiribati.
tele o nisi o Fiti, tele o nisi Pasifika, o tama whanau Pasifika, o loo mata o ngalue whātasi. Ia mawhaiona talina wala au o tātou tangata. O longo winga la, I le nga o tātou tangata Samoa, tama whanau Samoa, lo ngalu lue I le vaina tōru le ta o le call center. Nengo whaanga leo, whikaula ingo wala au I le kongo le South Sea South Kia. Ia, ele ai la, ele o se call center la al Samoa. Ia, whaamon mole ia o le call center le Pasifika. Mo tātou lava mai le Pasifika, le tātou au nanga le. Maro, o le a kongu lava le mafuanga nga whakua ile ngi vaenga tā ua o le call center. Po le ngofuanga tōnu whitaula ingoa o telefoni wala au mai. O le asunga, o le a kongu ale masika ua le menga lengi whaku le vaenga. Ia, o le mafuanga ua whaia ilea call center Pasifika. Ia awane I avea le malama po o le sila fia o le Whaaperetania. Ia, mamea o le wala au mai ai tātou tangata pe musu ai tātou tangata I wala au mai mo se Faasoa Ia, le mafua anga la le nā le ana whaia le call center nei. Ia mawhaiona whaise so that we can have a bridge between our community and our services. Ia awa nei ona sa mātou wa ai to o tele o tātou tangata e musu pe ai se langona fo I lele e mā pe musu e fesili a fesili mo se Faasoa ai ala na whaia le tātou au nanga le call center ia mawhaiona mātou Faasoa tātou a inga o tātou tangata Samoa, tātou tangata mai le Pasifika. Ia so e ina foi se Faasoa ma matanga luenga e se tele au nanga o lo iai o lo mawai le Faasoa ai ele o whaunga ina e tātou tangata o le ala e iai ele tātou call center nei Pasifika. Ia. Faasoa ngai o kākuka. A o lea kongu ar kiming a maka I ngai afo me ngai call center. Yeah. So the call center sa mata pesa whaatuina le nei call center, whaavaina le nei call center I le lua whelua tasi. O le vai taimi le nā sa whaia I le COVID, sa PCA whaamai, we're dealing with COVID-19. Tele o New Zealand, sa popole, sa le loa po o le ali mea la whai, e le loa e tātou tangata po whē maua le Faasoa po whē wala au wai mo pokai appointments mo le tupui. Ia, mei se ala teimi o le lockdown. Ia o mātou la lea sa Faasoa I le Ministry of Health through the COVID health line, e bookinga o appointments, e Faasoa fo I fesili I aunga o le COVID, o o fo I le taimi sa mawai tangata I le COVID o mātou fo I na whai ai a mātou siaki sa mātou a Talanoa ma siaki a inga po o wā mai, o iai seisi awa noa me whaina mātou Faasoa fo I nai a inga, a o le whaavai po o le vai te mina sa a matai le ko viti o le lua whelua tasi. O longo o le whaavainga lava o le Pacific Call Center o le keimikongo I o kausa ilie e fō mai se Faasoa e maisia tangata Pasifika. Ngara keimikongo le ngā kou ngā lulue loa mau e lo oko e whainga ngi o le Faasoa inga I o kākou Faasoa I Samoa, Faasoa I Fiki, Faasoa I le konga. Yeah, so o I nā sa mātou I loa ai o e leo
ona o le vaitaimina sa mato a matai, na mato a matai. We were servicing across all of New Zealand. So, o tangata uma sa mato Talanoa ai, le ona o tangata Pasifika li na team. Yeah. So, na sa mato va ai e te lele va o tato tangata matangata ia mai isi atunu. Ona o tangata ia mai isi atunu. E fia e vili mai a mo me fiso soangi vili mai vala au mai. A o tato tangata Pasifika e taule vala au mai pea mo me fiso soangi. Ai lai mau te iloa o e to te lo tato a inga, to te lo tama, tina, matutua, o lo o me fiso soangi. Na lana a mataloa e South Seas Healthcare se call center ese mai ai mai call center uma lava ia ale na whaia e tangata atunu. Ai tu ese mai ai le call center le e patino lava le Pacifica. It's a call center that was started by 5 lovely Pacific people and has been carried out by only Pacific people. So it's been e te lele tāua, e te lele ngā luenga ua alu ile awhai. Ile fiso soani lea ia tāu saa i lia pia se fiso soani mo tātu tangata Pasifika. E te whengo fiera ko ngā luenga sa kaumwhai mai keimi ngā whaavai e ia lea vo. Ia le call center. Ia sa oi. Luenga ka leile whengo fie onai sa ko kam fai su e po femu I kanga na ka lo fia mo so ai me se ke mile o wa bevela le covid longo vinga e vala o mal palangi vala o mai ai mo fu nga yo tatu tanga longo vinga ko ngalu nga kele nga fai o ko sa ili e ko ke mo ngi e treso ko nga ke minga fai ko ngalu. Yeah, so o tōtelo tangata ia na maua lato addresses. O tangata sa I lalo I fo le whamaru leo South Seas Healthcare. So it was our patients that we started with. O tōtelo tato tangata Pasifika, le mato le promotinga, le mato le postinga lunga le Facebook, o pe whafonga fo I lunga le tio. Ia le tau le vala au mai. Ia ai lewa e toa tele la tangata ia na maua mai ai. So we were able to get a lot of people to call in to book appointments to just from promoting it through our Facebook and through social network as well as Radio Samoa. Yo sa o ke mi kongo nga makaulie sa na fewa. Na o ai I kongolo ka inga sa so sali sikala ngofa pe lungo le ki o mfala wilo because o le fa kupu o le covid kupulo fa sa longo fewa. Na ya ai fa kai ya o ko fo isa nga du ke mingi le vavinga nga ka wa ku nga na vavi fu nga nga mo le kelo o nga yo tātou kanga ka fo I le ngaka I Samoa ia o konga o fiki o kiripaki ko walu ia mai si lava fo mokula I ki le Pasifika wale ko ke whainga runga wakasi Samoa mo I vaenga nga I o la ko kanga kai e au mai kongu fisoswangi malo longo ingai I le ngaka ko wala au ia ko ka fai fu ile ia inga e masangi o ko longo kwa o menga sa fa ia so e o tele o matonga luenga o le to push out to the community ia e mato Talanoa tama fai e faia e so ni avanoa po ni awala ia connect mai tato a tangata mai siala te milia le covid sa to tele tato a inga o ona o le wa fefe foile le covid ngofo ia le fale o ke o pisia la to a whanau ke o pisia tama matina matutua o to tele la tato a tangata Samoa tangata Pasifika wa musu foile le o mai fafo ai
ona o le matonga luenga o le whainga o le tui pui pui. Lai whaasa lau atu fo le tui pui pui. O le mo mia lau sa mato mana o. Ia fiso o tai nai a inga na. Ia mau ai fo i la tole. Ia spread so up. They can understand that, you know, COVID vaccinations isn't a bad thing. Ke wanga ar ke mi o le COVID. Ma ka le ngau ko ka COVID sai avea mo pusa me ai fo ia ainga. O ke fa lo lo ngonga fo le alofa. E le ma fai ngo mai fo ko sai ka mo e ko mo le pusa. Mai mask lai fo. Ia ala fa pengi la au kilo mai vai fa malama fo ka mai ki o ka ma ia ngula kua e marinho ka loi maka ulo ka lo foi para kwa ko lu mo ole fai ko o sau o sau le ko ma mo fo ka va ma ki kilo e nka kala fai ko suma ya it's feel very sad for le ilo ko manga ko te miling fo ko ngalu ngi ya e fa pe nga fo la lo ko wala out ke mi nga fo sa ka mo foi i ngai kanga ia me singa i fa nga wai i le o i loa la ko le mele ku pa wale meia fa sa o nga o fa e o i le wal ke le moto i mo wale ai ma se o fa fe kanga ka fo i le ko fo wa ingisi al ke mi ko nga fa vai i le call center ka o i ko nga ruenga i le sila fo i le tangata ke mi ngei i la ko ngalanga pe fo ile le fa le ka u ya la ko a o ka u o ko ngalanga ke mi ko ngale o le covid ma le ke mi o le fa ma ke mi o le lo e wa pe o ko le nga ke le nga lo nga ia e ia ngi fa fi ka u le ku la i ya fo e me se ia ka fo ia wala wa ku ya o ko Yeah, te le whawhita uli, ona i lunga lava o le malama. Ia, o to o te leo tātou tangata e wala au atu e iaile, e mo o mia le whesosoani, e mana o mia e la to le whesosoani, ai e mosu fo e whai e talini whesili a le mato wellbeing care agents. So le ma whai la o na mato whesosoani pe a wha pe le ilo e mato le toina koinga whesosoani le mo o mia. So what we really found hard is that, you know, we want to help our people. Ai ele mawhainga talanoa mai tata tamata. So sa awhisili atu fo i pole a le whaafita uli e tō te lo tatou a ngai musu fo i lele tau mai whaapia. Oi, se na o lafo mai a o sata kusamia a ingale ai awe ke songa whisili mai. A o ele whaapia na ana whaia le ngalvenga ngai mantua tatou. E o le tele au nanga lea iai I lalo I fo le whamangia South Seas Healthcare. Tele fo I tatou au nanga iai mawhaina whesosoangi I whale I lau soifua marolo inga. Ia a whaapea la e wala au mai sisi whaapea o la e laua la mana mea ai. Ia ai se ala o kango le smela o ko fo o le doctors ai kaunga o I loa le ia po le alima fuanga o le alima o tupu pe ai si fesosoani mo mi oe pe o ni finances, but we need to know these things so that we can help. Ai o se foi ina tatou tatou ia ang Samoa, ia Samoa whafonga mai. Ia tatou maua pia lava leo no sai. Ia to alele. Ia. Malo, ia leo ko whafonga mai pa ia o sio kako kungu. E le whaingo fienga ruenga a le whanau nei. E le ngata I le talina o telefoni. A o mo mianga fo I o mo mia ona o lo iai fo ia pepa po fom sem whaiunga. Whesiringi ai fo ia le tangata o lo walau. O le a
kongu ale me le o lo momia le pe un kau whamkalkala koe na fionga ia langi po le vaenga tonu e ai fo mai ia e fo le fo me feelinga ia ta oto ia po le vaenga tonu o mo mia ia se fe so swangi I me kau mafa ia po se fe so swangi I me kau fale ia kele ia la ma pepa me fai o faku ia o ko finga ngalo mali fo kele ku ngisidi e ofesidi alo mai ele ofisa Soifua Manuia e tuli kuli loa ai ia mo miang lo mo mia e mamalu le atunu I le ngaka ia Samoa ia o le Pasifika ako I te uko fa pe mo pa ko ofesidi so fo ya ole mai le benga fa ya ko ele ai o fa tonunga mai le ofisa Soifua Manuia e ala yo ngai ofesidi mai ofesidi ngi ai lungo telefoni I le teimi o ngai le mfai o feo ia nga umalola e nga fili nga fa ko ia nga wala wa kule po le le la wa ku va nga le so swangi makari manga o nga pe o nga manga ai fa marurua ko foi pe fa pe o kele ki fesidi le va nga le o le mea kongo nga le foi kau fa mole ko ia le afio nga ia la ngi I le kele o fesidi langa le ngi fesidi sa usi po fesidi ale ofisa Soifua Manuia o lo ave umai I fale mai kasi kuma oki ia malo o ala ngisi wa ni mka upuka uai e au ngisi da fia ele malu suka kua ku se ka wa o sina fisoani ia more issues for you it's useful if we could just please be patient mole lava ia maua pe leo na sai ia tato wala au mai ia tato I loa o le call center po o le the Pacific call center that we have here is for the Pacific, so mo tato tangata Pasifika le ona o tato la nei Samoa ia ai fa apela te wala au atu Talanoa I se tamaita I tonga po o se niue ia tato I loa ia on lesi foi tamafana o le Pasifika ma fai foi na fesili ai pe ma fai na Talanoa I se tangata Samoa ale lava foi so I lois silafia I se fa aperatania e lava foi ale Samoa please ia ai fa pe ai tamai taitonga o Samoa please e loa lava ele tamai taitonga ia ona e mo o mie o se tangata Samoa te Talanoa ai ia lava pia tato on the sai and happy to help malo fa ftai o angisi vala au lo fa ku pula I le vai ke mingi o wa fai un fai ki le ni vala vo le wa makonga fai ki o lo iai la to sa vala au mai I taimi o le afa I lolonga vai ia sa le la wale toe faatino ina nei be faunga ina nei ai o le lava e mawhai ona fisosuani pe afa pea o se pe afa pea o se fisosuani mo lo fale ma nisi mea la iti ai o wala aunga ia mo le teimi o le lolong ma le afa e po le toe whaia e le o le toe whaia o whai titi ai teimi nei another thing that we've also cut down like there's been inclining is that with several of the food parcel requests or requests mo pusamia ai o le wa sui teimi nei wale toe whaia la mo le lautele o Samoa o the Pacific o tangata
Pasifika. Ai le wa focus sa o a mo le isolated families. So, tangata ia le wa maua le COVID, o le wa focus ai anga le wa matutu e wa ai atu. O wa ai atu malo, le wa foi o toi alunga i lunga le no whenumera leo le COVID. Yeah, o le ala ua APR. So we're only focusing on isolated families for food parcel requests. So if you're isolating or you know someone who's isolating through the COVID, please give us a call. Maro whaafitai, ia ngā ua whaafonga maire pa ia o sio kako wakungu ua leo koe talia ia le walau fo ile pe mo mia le pusa me ai. Mo le kaimingei i olo aver wha mo onga o whaatunga le o Faasoa Soifua Manuia. O ngā ua koe whaakopula ia le COVID. Le la ua aver wha mo i le wala au vo i leo wa a fia le ainga i le COVID. Ngā la o le vaenga tonu le o le olo mawhai o na ave i ele wha mua i mo me tau pusaka umafa po pusa me ai. Inga ia sira fie foi le malu se kwako i le koe wala au mai foi le mengi pusa me ai. Ai ia kai mi whainga o mai kalkalangoa ma o lo kakala pea ia le officer. Ia ma sila fia kili ei nisi o ka o lo ngaru luenga ia le South Sea South Kia ia asi kako malolo ia mo ngai sili ia ko fa wa ia le malo fa tai talo falava pol kalamile nei o le Faasoa mo lo Soifua Manuia wa wina atu ona o le unanga ma le tautua le South Sea South Kia fa fonga le tau le valu po o stofi lunga o lau le tio Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ya Samoa lo tunu pele le wat talato tato leina awani si ofisili mo le tato polokalame ya le tofaya se umanu ya mai se foi le tamaitai ya tulili ya faftai lava wat talato tato leina. Ya malo faftai ole ngadu ngolo ngadu e foi ya le fionga ya langi ya ma nisi foi o tamawhana o se tatu atu o se ngadu ya elefa mo fie o ngadu ngolo ina ya lava le onsa ia lava lo onsai ma ia ako koa le malo se ro kingo e kadi ia ngi whawhika au te kupumu. Mai ke lewe wa pengai kupua. Esa? Esa. Tele whawhita au e tutupu. Ona o le manama. Po o le tele ofisili foi tele na... Whikai. Whikai e tata. I malo whawhitai. Ia ole e kusa o le vaenga kongu aringa i olo kaula ia wala au fo ia pia le ke fogi masanginga o fa iloa ko pe i leva ia sona o walu se lau kolu kasi o le vaenga tonu wale o lo kaumu ia le wala au o la koku fo i la aringei e mawhai o nga e saumua iai se i kua kuaka i kari Samoa. Walanga a kari mai ia le whapea ia o se Samoa o se kamai kai konga po se ali i kuwaru po se kamai kai fiki ia le pea le avo ia nganga e saumua ia mo omia se Samoa mo ia kau mawhai a kuala i o au tamawhanau ia e malama nisi o vaenga tāua ia mo le sira fia ai misia ia le mamalo le akungolo o mo mia le vaenga o le mefo ngā lo whakaua e makanga ruenga ia le vaenga nei o call center pe o la kou o le kaula inga leo o avo o fesoka inga ale
lau tele o le atungu ia male ofisa wai le mawhai o ngā sira fia uma le afo le maru ngi usira a koa ia ngu mela o kangaka i kukasi ai pei o le ngu mela ngai o lo whailoa ai ma wheso ka ia tangata o kangaka lau kele ia male safsi se afkia e o fo ia pea fia Samoa nga i le polisili po ai lava fo mai ia ke wara au ngu mela le ia o si vai ngar ngai ko ke fa fe ngai ia mfai foi ona si le ia ma so ia foi ai ave a o ko le vai ngolo o ko manga o mie ko ke fia kalo sa o sa o le ia oi a vala au mai man tuai to tele o services esse le South Seas ko se fulu ko sufico sufico services esse South Seas healthcare fa pela e me ois fisosuani ia e vala au mai lava ile o valu se lau toltasi o ina e mawai so fisosuani a le lo e ma tole tali ia e ma fai ona ma to so e a tili so se au nanga e tala fia ngai ma lo ta upuna e fia no mia e mana mia ai ia tato give us a call, please. Give us a call and we'll help you from there. Olala ke mi kala uko. So, e matala matolenga I le valu, se o I le valu I le po. So, 8 from 8 to 8. Valu le po. Longo ngai fai sifi o ko fengol ko ngadu. So, fa fela ko ko le valu. Yeah, ko le valu and then you'll go to voicemail. Vala awatu. And you get through to voicemail, matulaia lo suafa, malo numero. Ele te mi mato te toi vala awa tuai. Pea fa pe vala awa kuai le kalia. O komeki role. O komeki ale voicemail. I ka kauroranga ku ngarfe au. Ma le ngu mila o kelfongi. Ko ke o akurola le kemi ka ngoko ngaka. Play le au. Voicemail and vala aurola I me ko ngore. Ia ka kakulanga kang fa la ulo I ke fa pe wa o le singa nga ke aro video kolo e ka malingo ki ila. Oi le ai ona o le voicemail foi. E fa pe tu foi ale voicemail e tu uso message e tu malo suafa malo numero e mato te toi vala au atuai. So our name and number is on the voicemail. We do leave the message there. E ingi vai foi pe in Samoa language, press 4. In Tonga, no, not yet. So it's only at the moment only in English for our until we can get some more people. Ia maro aftai. Along sisi volele ia si la fia volele maru la ku. Walanga ia le si ko inga po nga vida ko ke ale varu volele. E makole ala o komikiang kapungi. Ia nga video kwa kali ke vonga kala mo mai ole voicemail ku la ke fo kala mo la manga o ka ule ia aftai ia nga ko fa fo mai Samoa a fa pe kali aku ia le voicemail ia mai pele mo melo lo ke fo ole kai mi lava martanga ka mo ka mu office ia ka fo ngai mo vala wa ku la mo mela ia ma siringia po le hakongu lava o lo mo mia awa ia kadi aku o po se fe au ka ua I mo lo Soifua Manuia inga ia mea kongua ngai e ta ua ile le ku o se fe au inga ia mawhai o nga ko e feso ka ia kuai ia o ngei ngā ruenga a tito kilo fo le e pei fo ile e fare amo ia tero ai o se ngā ruenga piko sili lea o ngakaua e le wa e le mawhaiunga e fesoka I le fo mai le mawhaiunga e fesoka I isi au e ke fesoka I lungo o le vai le no whanga ku kongo e whekaula I e por call center kau umo ia wala
o rongo winga la e kakau wala o ngā lavala o ko umsai. Ia le ngā kailea o le mamalo le akungu. Ia lavala o ko whapalpale pea o ngā kalangoa, po hangi fesili. Ia wa e alanga fesili ke le umau fesili. O ngā olo o fia I loa e le ofisa o Soifua Manuia wa o mai fesili. Ko fia le e fua foda ia a whape o whare. Ia e fua fo ia se fisosoangi I me momolia o ngā a wale a me fo ko la ki da a le fa la file so a mai ma pe ko se fulu sau mo mela o inga e fuanga ia le ofisa Soifua Manuia le kari aku I mea ko ke ma ia malaku silfie le kua inga situation le ia mo mia aina e sao ia e sa e mai sia tato a inga le Pasifika e tele ona le fia Talanoa I tato a inga I for their situation or what's happening at home. So you know that's why we're here so that we can whaiamato fesili so that we can help you and your family get the right support that you and your family need. Ise sau wang whai uho I o fo ua lama whai uka. Yeah, so just to end off, so we are here to serve our community and support our people in getting ahead. So whaamole, whaapea o e koviti, mamo o miele fisosoani, wala au mai, whaapea foi o e fia maua, le se fisosoani mo lo sofale, o ani si mea o mo o mia. Whaamole wala au mai, e le iloa lava po le ase tali pea whaapea tau te le fesili, ai fesili e wala au mai pea, tato so e whaatasi, tato so tau au foi. E ia whaise me le lei mo tato tangata Pasifika. Ia a whai foi e tele I resitala foi mo le clinic a South Seas Healthcare. Ia wala au mai foi o le to tele lava mato fo mai. Mata fo mai Pasifika le e iai I me whain fisosoani ati oe ma lo ahinga ma lo whanau ai wala au mai pea le numera ele te wala au mai ai le o wala te lau tolu tasi tasi ia ai whawhitai lava noa Mano whawhitai ia ngā ua sa wakule whionga ia langi I le ia mesiare vaenga lea mwhore pia whape ki le restala pe enroll o I le clinical le South Seas Healthcare. Ia o I o lo o ia o tama whanau o lo ngā lulue ma soangi aku I so se manga onga lava o lo mo o mia e ngai o kā kukangaka e mawhaiwhaunga e talangoa I lau lava ngangana I la ko lo ngā lulue o fo mai o kausi soifua. Ia o Samoa fo ilai ai o lo iai fo mai si atunu o lo kausi soifua lo ngā lulue whaatasi ma tama whanau la a o lo le sikala I lalo South Seas Healthcare. Whai ngō whieu mai ne mea oma. Nā ona e wala au aku lava, wala au le ngō mela pei o ngā tā ua e le whionga ia langi. Ia, tu oi I le vaenga kongu lava o lo e fia sau ngoi e. Ia, pe kia whio aku foi, le sikala lo suafa, le sikala lo wainga. Ia ngā whai ngō whie ala ia lo fiso kai. Kala ngō wha Samoa ma le fōma, kala ngō wha Samoa ma kengi kausi soifua. Ia wale, whai ngō whie peari o lai mako kua. Samoa. Wa ia laku wa I ka umaki ngā olo kingolo ia. Ia, e mwhaia e la kou o ngā pesosoangi makari aku I o manga onga. Ia, mō sila fia ele kaku aku. Ia, o ngā ruenga whikanga o mawhai o ngā au mai le ngei afi. Ia o tau whaafafonga I foi.
i le tā ua o le ngā ruenga ngei o lo o ngā rue ia nei tamawha nau o lo kako wa kungu umal Pasifika. E ka ua o le call center. La kongi o lo o kaula ia ia wala au o mo mianga o lo mo mia i tangata ia foma. O lo mo mia i o tātu tangata nisi vaenga tā ua mō lo soifua maloloinga. O le ka ua i lo lako ngā ruenga ne i whaapea ai ana o ngākari o le telefoni i le ai wa uma fwoi o nā o inga mō le taringa o le telefoni mō ngā ruenga whai me uma lava i karinga o le telefoni ia wa uma o nā o inga ia au tama whanau ina ia tutusa ia le whainga o tātou tangata ia awane i whainga ruenga whaapitutasi ai ia ngā lue mō le ofo ina atu o le sosoani mō tātou tangata lau tele o le mea nae e avo ka arusanga i ngai foi el pa i o si o ka kōku a whapeo le afo so ko whafonga pe o ko wala au mai i le whasa moa foi o ngai whangau ngei ia o le ala le o mai ngai lungo o le kako polkalame ina ia o ko sisi foi o lo kau mawhai lawal whangau ngei e whai o ngā tautakala i kako nganganga inga ia whai ngō fia i mamalu si o kako o ngā wheso o kai e ala i le wala au mai i lungo ke fongi ia ma vaenga o lo o tomo mi ai ia te ufo ua o wala au mai ia ua le fia foi se si ngai whangau ngei ia ai o le alanga o le au mai wha maalo wha alorongia ia tamaita ngei o lo ia o lo o wa aia ia le vaenga le e ta ua o le call center ia e mānei a po le ale le kamufai ngolo kamufai i le ngangana le Kalangoa kuai ia o le kamufai la vainga ia whakaua le ngangana e alang whakaua le ngangana onga o lo ngā lulu e kongua ia ke oko o lo kari aku ko mga onga e kusai ma lo ko wala mai ia salo le kako polkalame ngā i le nia fiafi e asuasua e poai fo i maru i poenga i pa ia o tātou atunu o mwhai o na whaafonga mai li nei vaenga o le fiafi i le tā polkalame o le tā Faasoa molo Soifua Manuia ia a whai fo i le e o kaukamari i sa o ko whaafonga i se upu fo i au singa ngana o whapeo na mako tau kakala kua ia malu a vifale o se ngangana lava inga ia whaafai fia i o ngā whemara malama ai a whai ua sala ia i a wala ai karikongu ia e makua ku lava ia o ko fionga ia o me foi le ngia vangoa e whaafikai a kua i fo i le fionga le makua kaulangi foi le fionga ia se pakia ia mo ngai fo ia vangoa ka ua ia ma le kio Samoa ngai ia o lo kamwhai e whaamara malama ma whaalau iloa ngā luenga ia au nanga a le South Sea South Care e le ngata i le tino mawhauwhau ma le nganga me fui ngai leo ngā mai uma vaenga uma nei o unanga le South Sea South Care e o ai whaiwhiau ina ia tofu sao ume kong langa o fō mai o le nganga ia ma fō mai o le kingo ia ma fō mai la o le mawhauwhau le ala e le vaenga leo o le whaonga ina o lato mawhauwhau i ngā ruenga whaakingo e pei o ngā wala uria ngā wala awai le kua o ngā rurue ia mai le i ole mai le mala ulau ngei fionga ia langi ia whaaftai tele lawar whaafonga mai ia Soifua mai Manuia ia e momoli atu le whaaftai ma le whaamalo i lau whetalainga seu mangu Mikaela te au filo ia ai mai se fo ile tamaita i atu lili
kai Sara. Ia mo le polokalame matangofia le nei afiafi. Ma lo lava wa whaafonga le mamalu le atunuu. Ia o te wawa ai atu I le tatou apia fōlinga. To o te le alo o whaatasi mai le polokalame. Ma alofa mai e pe o le sunga ia George Geniseli. O alofa tele mai mo lo whetalainga me se fo tamaitai. Ia tūlili. Ia me se fo Esther Elu te kiu. Ia ma le lisi alo whaanga lo mai mo le polokalame lea. O Victoria Fuiava Kaisala. Ma lo lava le whaatasi mai tātou polokalame le nei afiafi. Ma lo whawhitai lava ia lau whetalainga seu manu. Ai mai se fo le tamaitai tūlili. Ia mo le tātou polokalame lea o le tā Faasoa Soifua Manuia. To e maua foi se whaapoponga le malo tātou atunuu. Taimi fo ile nei I le tū o valu o le tātou polokalame au tū lea. Ia Manuia malo longa le pō ia te o lua whaatasi lea tō e lunga o ala. Tau Manuia I maota malawa. A mo le nei taimi Faasoifua Manuia le afiafi. Ia, whai e Soifua. Soifua ia.